الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. Baca sebelumnya yaitu tafsir sempurna tafsir tapoe di surat Al-Baqarah ayat 50 itu. Berniram pel beliau makadai Yara Nabi sallallahu alaihi wasallam maladasana na porongan rong sarikwa menatama Yahudiye lalunna agama asalangan ni maladai na pornu sarikwa meng Yahudiye natama lalunna agama asalangan ni. Karena Jepun agama Yahudi sesuatu agama samawi yang kayak kita nama tentu kuritu na panurung Allah Ta'ala lawa di pengurusan Nabi Musa jadi makon naro numalada menasa Nabi ta barakwa mengitama Yahudi dan agama asal ini. Ani kia di panasang di sungai Allah Ta'ala dan ya makadeje tunulai damai dan agama seleng nasawa mega sifat-sifat mega kedo-kodo maja para tuamatu narampewe sungai Allah Ta'ala maka dani afatat ma'una ayyuminu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون أموالي maladai maminasai maladai kuitu mufurnu ayyuminu lakum majapu pada matapa Yoro Yahudi rikutu menang. Waqad kana fariqun minhum nama jepuang kai siwawang polir menandro falafananna wawang kai merohiolo tempona Nabi Musa nyaring dina cedek kuritu langkai yasma'una kalam Allah pada ningkalingi ada-adanna Allah Ta'ala napa turunnya di kitab Taurat summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh inapani nafalippe yero ada-adanna Allah Ta'ala min ba'di ma aqaluh rimun rifurana najepui tongat-tongan mun rifurana nisang wahum ya'lamun diongkana temakan sana angkane itu nafalippe yero ada-adanna Allah Ta'ala
maka na jepuna maka dia na pindai ro ada na Allah Taala. Jadi lana ya panasan nabi ta maka da aja malada tanungi Muhammad matappa itu Yahudi riko de nolai matappa nuli matriko Muhammad itu Yahudi amai Yahudi di Madinah amai gar tempona Nabi sallallahu alaihi wasallam ega madara pada mingkana angkairal nawanue makotoro angkairi saliwanna itu Madinah mai galak da Yahudi ya yana rona pemana salat dan Nabi sariku aminat tamar lanna agama selnenge nang waini Nabi barak kami para tamai jadi di panasang di Allah Taala maladak ko mangawai Muhammad matapero maladak ko perungan-rungan matapero Yahudi ada nulai na sabang angka saisana angka poleri menandro sana tempona Nabi Musa maka ning kalingana ada dan Allah Taala si bawa nafahanna Sinna sifat-sifatna Muhammad kamani lanna kita Taurat. Namakan jepun hari itu ada danna Allah Taala. Terutama junna sifat-sifatna Nabi tah. Aneka na finrai. Na finrai ro ada danna Allah Taala. Napa silewi. Riongkan atama kan isanna maka dipangkokan ni pangkokan masalah dia nisnya jadi papole dia nisnya jadi figau kena pindrai nasabak dia namelo mata perbi Muhammad jaja mulak dak mana pak dan nuamu dia Muhammad melo mata payatu dia ai mabela yaitu dia nolai wa idza laqul ladina amanu nasir Yahudi itu sifat-sifatna kedo-kedona jana wa idza laqul ladina amanu narikko siruntui wa matappe narikko siruntui to matappe qalu pada makadani Yahudi ya rotama itu ha sesa to nape ni Yahudi qalu farama kadanya amanna nah kodangir tu matapai makan didi tu matapai mantu tu tapar itu Muhammad suruna Allah Taala tapar itu akurangnya pikugi batiu matapai mak mantu tiji matapai toki jadi Muhammad itu suruna Allah Taala yang kami merlana kita Taurat kami menafan nasa Allah Ta'ala na kita Taurat kadang katumatu seddi suro pacapurang paturuk Allah Ta'ala dia Muhammad tanda-tanda nama makuye kami menasar lana kita tadi jadi itu teman-teman Tepemutuki para fahada ikut menang. Yaro nafwada to munafik na Yahudi. Pangkato sa sana de. Dia napakuro si pana. Yaro to munafik mapakuro si pana. Ikaw idha khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih inda rabbikum. Mereka masinu-sinu ni sesana menandur sesana. Betul mereka seruntuk ni pada nato Yahudi. Pada nindek kesehatan mereka seruntuk itu matapai. Pada ni tu matapai maka ada matapai untuk dia. Ikan mereka seruntuk si pada na Yahudi. Seruntuk ni rata manafik ni Yahudi si bawah tanya tu manafik na. Qalu pada Makkah ni dia na munafik. Boleh riwayat Yahudi
na polang itu munafik na Yahudi. Itu tunda kena na itu munafik na Yahudi. Hidayah na tama itu munafik. Kalau pada makan itu, hidayah na tama itu munafik. Atuhadithunahum bima fatahallahu alaikum. Ngapawah di menanro. Berita yang menanro tuan tepai. Nasabaan ufurana panasay pung Allah Ta'ala. Hari ko tumanang kailan na kita Taurata. Yuhajukum bihi sarip ko nalay hujjari ko tumanang. Nalay awatang hari ko tumanap pangiway ko. Nalay dalili. Inda rabbikum disisena rituyun na kumu yaitu pung Allah Ta'ala. Tuyun na hukum na pung Allah Ta'ala na kita na. Ia ditunda-tunda ni. Waktu nafi'eh. Ia biasa nariko surunti teman-teman pada makannya. Dia mentepaki. Napawang aku ya teman-teman maka dan kami menjirlan na kita Taurata. Maka dan katumat surah telah Muhammad. Pakai sifatnya. Jadi nariko pada suruntuk ni para Yahudi. Ayah Yahudi dia na munafik na tunda-tunda ngira tu munafik. Maka lagi mak bicara ni teman-teman. Bima fatahallahu alaikum anu napannasan ko kung Allah Ta'ala na kita tah. Magi pawang maka makui. Yan na tunasan na lahu jamatu. Maka din kami man suro pacapur na lanti kung Allah Ta'ala. Italah Muhammad. Ia nak tumatun nak katan ni. Idi na tuniwang ni itu hujjata. Idi na tuniwang ang mati dalilib itu. Ia matunda-tunday para tuhaya kairi wira sa munafik ni Yahudi. Maka napanas siya rahasiyata. Pamili matuna sobu wira. Mila sampu wira. Hakikiye. Kailan na kita Taurata. Palipi maka dadejik gagah. Ia Muhammad nalanti kung Allah Ta'ala suruh digaga. Digalan na kita Taurata. Galan na kita tah. Digamakwa. Ini kaya. Yara tu munafik. Napanasang ya teman-teman. Maka diangkah. Yara dia cari tunda-tunda ni atuhadithunahum bima fatahallahu alaikum. Yuhajukum bihi inda rabbikum. Berkata si pada mufawang niro. Teman-teman anu pernah panasay pung Allah Ta'ala na kita Taurata. Yan cuma tu nala dalile. Yan cuma tu nala hujjah. Naiwaki gedangkah. Ikumato makadangkah. Lana kita yang makwa. Jadi lang setahu dia kalam ko. Dega kana pikiran miko. Ya fala ta'kulun. Andai kamu kiat kalam. Teu tarak kalam. Jadi dia tu pandasa. Ni waktu itu Muhammad matu maka dangkah. Apa iko podangi. Pakura batena sindatundran reko ida khala ba'dhum ila ba'dhin. Apa kunro sesan nasipanya dia. Suruntuk-runtuk Tony para niya. Suruntuk Muhammad. Lepas apa? Suruntuk pada niya. Maka demi bawang. Berlain je itu. Tumunapih. Ya sana tutamato ngasalang. Maka jajami. Berlain ni. Awala ya'alamuna. Anna Allah ya'alamu ma yusirruna ma yu'linu. Adakah pada nisang ngaru Yahudiro? Menjepu Allah Ta'ala nisang anu pada napa pasubuh. Narasi akangnya. Wa ma yu'linya anu napa nasay. Betul ada magi mutulilo subuh. Sifat-sifat na Muhammad. Magi mutulilo subuh hakiki. Yang kailan na kita mo. Nah itu Allah Ta'ala. Mengatakan melepas samaning itu dia gagal muatan. Anu pasubu, anu palindrung, anu panasan semana pun Allah Ta'ala. Nuku subu sifat-sifat Muhammad. Napanas satu matu.
Jadi ya perlu nama subuh semana pun Allah Ta'ala ma yusirruna anu napalindrunge wa ma yu'linun anu nafannasah anu nafalippe si bawa de nafalippe puli kita na pun Allah Ta'ala jaga na salah-salah nah kotor pe masih atika mu semana pun Allah Ta'ala kroya atika tu menape ya tika ternyata munafiq, ya tika kafir, ya tika selenge, dia na salah-salah pun Allah Ta'ala. Jadi melusubi, karena sama namanya Pak Deta na kumpulan tumatu pun Allah Ta'ala, nareko melukusubi, dia subun na apa itu, Allah Ta'ala pompomangi na pawangi na bina, na pawangi surona. Kaya katumakwang kamakwang muaga si din na Yahudi ni sato Nabi sallallahu alaihi wasallam dia na salah-salah sa Allah Ta'ala panasang kuraminhum ang tato sa isan Yahudi yung kato sa isan Yahudi magito sir ummiyuna ini semat baca ini sangi naroki telanu ummi nah para tuan sangi nabi tar sana di sana inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu jadi na semua ummiti dia yang maroki dia yang baca dia yang maga ba nabi tade ni sangi maroki dia ni sangi baca nagi na dia ni sangi maka memang jadi rahasia na taruh Allah Ta'ala aja ni sengi maruki mak baca na sabak nareku ni sengi maruki ni sengi mak baca tapi maka memang ya Yahudi ya rega kafir aina pura memang satu Muhammad kami mak baca maruki na baca na tu kita rioloi na baca ni kita rioloi na falimban itu di sipato nasang lena suro sipato macca semanang kisah-kisah Nabi Riolo na sabana semaruki memang nauki yero apa na baca ika din semaruki din sa baca iku na maca balik Muhammad semanang sifat-sifat na to Riolo sifat na Nabi Riolo keadaan na kisah-kisah na dengan salah-salah jadi negala lalang nola siyero tapku Muhammad maka dia tahu macam memang palimba yang kata sesan Yahudi ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba dia na faham dia nisang poler kita na kita Taurat dia na faham sebab dia sebaca ini semoki illa amaniya sanina amani kena ipak guru baca wa inhum illa yadhunnun tangin kemenan ro mapakos na tulika pamibawang betul na Daud di sana baca ni ke dia ni sama kadagal di sana dia na faham sebab tahu ummi so dia gagak gurung na baca ni kia na baca bami dia na faham maka daga je asan ni aga kata ni aga nak kata Allah Ta'ala ni di sisi daga ila fala mina baca pada tu ni sesat sama hukui coba baca kurang ni alago makasilago ni kada na faham maka daga ya na baca yan si tampu na aga ya na tampu ya na fadu wa ya apa aga ni senengi baca na bawa na katai baca na bawa lago na bawa na katai dia lainnya jadi alena ro baca ini kia degana faham pada tuan makadana Allah Ta'ala masalul ladina humilut taurata thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfaran fadam yolo kolo fadam himara ina rekut TV kita rekut TV arafana korangnya rekut TV kita taurata nanti ke dia ni sema kada aga tampu ni nanti ke bang nanti bam ya roh
kita nak ibam ni kurang nak ibawang kita Taurat dia nak faham aku tu ni kena tu makuro baca milago mibawa itu dia kan nak faham kada abi ye dia nak lupa yang kena baca ya kepa gini nak lupa si giling matu nak lupa si bawa anu nak baca nak baca matu makara sempaja ko akimus salah dia nak pakai dia sampainya dia sembahyang. Maka kesina lagona, maka kesina ganna baca roh Quran ni. Dia gaga lupa di sesena. Nah tani itu nak kata Allah Taala paturun Quran ni. Nah paturun Quran mencari petunjuk, mencari hidayah. Apa curah pada diriku tu menas hari kami mengau kengiro sininna na puriyo Allah Taala. Na tajani hatimu, na percaya hatimu, na pemalang hatimu, na taruhi mata hatimu. Na misan ni pasilingin na makasini majay. Mupilot ni ramaliking ni, matatan ni na majay. Makmura na kate kung mga tata niya basang nabawang. Kanya lagun nabawar. Wa idhum illa yagunun. Tangan kemanan rowo makero. Bansa umyi macabawab basay. Kadega na pang. Dengan kemenanro illa ya gunun tuli kafa bawang tuli bata-bata babarak makusi dia niseng dia na faham ada meto niseng ya rodi meto nak guriwi wahangenna kita Taurat dari ini makukoy masalengi dia meto nak guriwi mun sunnah mungkin na baca mau kuliah anak na payung may gana makukoy dia niseng ni mengaji anak-anak tanah anak naselang ni dia nafak guru mengaji dia nak temak dia nak tani patemak Quran nah ia manusia Quran bawa si Quran lelung yang kana matu marajur lah mana na dia na baling ini ni Bali ini Bali si sebab si saleh pengilurna juga pengilur tah dia ini dia sengap pakalebir dua itu pajajian dia ini sengi telah ikut itu atur dua itu pajajian dia nagaga kada-kada bawa mi makungiro akibatna ada kodeng gampang anak taruh memang atinna jiwana agama tappa di waktu baikuna mat batoi matu dia nagani sendiri kana faham makare pega madai pega maja nur mancai bali maraja ridwa itu fajajanna hawailun illadina yaktubuna alkitaba bi aydihim